cowok diladenin. Aduh dek. Ada jelek. Bisa nama WP Zulana.
but I'ma say this shit in a motherfucking way. Bohong itu hakmu. Pura-pura nggak tahu itu gayaku. Mainmu kurang rapi deh. DG02 Arya Julai Misrama WP tersayang. Rapiin dong. But I'ma say this shit in a motherfucking way. This ain't a song for the broken hearted.
Jenat. Ada lagi Antole Boy. 63. Ada Sagara 26. Antole Boy. 63. Nah, ini lagunya Roni Cino. Wah, spesial buat Ocu Cune. Ocu Pandutung. Aja lagi putar tunggal. Nanda Jenat. Antole Boy. Are jelek. Bisa mau WP. Nani Cina ni bang, bang. Ujung di mana dan di ujung, ujung menduduk, ujung. Oh itu, ujung katanya ujung cinta, katanya ujung sayang, tapi nyatanya ujung datang. Hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan, namun juga tidak seburuk yang kita pikirkan. Nanda Jenat Putra Tunggal. Antole Boy. Ari Sagara 26. Antole Boy, let's go. DG02 Arya Jelek. Misra Mawe tersayang. Ajar cu.
Cenat DG02 nih dek. Kau datang lagi mengusik ketenanganku. Setelah diriku ini mampu melupakan dirimu, semestinya engkau terima kecewa hati terluka. Seperti diriku ini yang dulu pernah engkau sakiti. Maafkan diriku ini, mohon kepadamu. Tidak perlu menyala, cukup jadi awan gelap yang menutupi segalanya. Mari sekarang dona, Mas boy, let's go. DG02 Rejulan Israma WP tersayang. Putra Tunggal Nanda Cenat. Ajar lagi ya Rejulan Israma WP. Let's go everybody. Love the ganja man, don't play. At first beat it right on time like this. Hands up, we gonna drop. Hands up, we gonna drop. Kim Ertani dek. Hamdan Wardanan.
Indonesia Miss Rama WP Arya Jelek pastinya. This is my vision and commitment. DG02 Arya Jelek Miss Rama WP. This is my vision and commitment. This is my vision and commitment.
yang diomongin. Dalam GT 108 Bos Roho Alwil Tasu.